I pomoć Boga, braćo Srbi i sestre Srpkinje, evo me opet i vrati su se nakon, evo toliko mjeseci koliko je prošlo. I bio sam ovako neaktivan čisto zbog škole i onda zbog posla i onda sam se napokon vratio i evo uzeo napokon priliku, pošto se sad desilo ovo u Crnoj Gori, da se svi dignu protiv Pavla Đurišića, počeo sam da snimam video o onom masakru tamo na sjeveru u Čajniče i u drugim srazovima koje su četnici pobili. I sada, mi smo svjedoci današnjice da nakon pobjede Jakova Milatovića DPS uopšte nije pao. Kao što smo vidjeli, oni još na noge i oni također još više ucenjuju sve što je srpsko, ne samo što kazne 3 prsta sa 1000 eura, nego oni su protiv srpskih spomenika, a spomenici na primjer u Gusinju, Tuzi, evo i u Sinju također mogu da istaknem grob Ali Paše koji je s Turcima ratovao protiv Crne Gore, oni su i dalje tu i također za onu spomen ploču Morinju, oni su svi nelegalno podignuti. Da bismo razumijeli odnos između četnika i muslimanskog stanovništva u Sandžaku, Hercegovini i Istočnoj Bosni, o vremenu u kojem je riječ, potrebno je uočiti koji su razlozi njihove netrpeljivosti i međusobne mržnje. Prije svega, oni su veoma duboki i sježu u drugu polovinu 14. vijeka od dolaska Turaka na Balkan. Od tada je islamska vjera uložila veliki napor da se po svaku cijenu održi na ovom poluostrvu kao odskočnoj dasci na putu za Europu. U oslobodilačkim ratovima, počevši od druge polovine 18. vijeka i u 19. vijeku, južni Sloveni su se oslobodili petovjekovne turske vladavine, ali ne i njihove populacije. I generalno ona se nastavila da živi na ognjištima svojih prađedova koji su primili tursku vjeru. Islam je, kao što to rade i druge vjere, permanentno punio mržnjom prema svojim sunarodnicima i braći, posebno prema Srbima koji su izbacili tursku administraciju sa dijela Balkana, što, razumije se, radi i danas. Tu leže korijeni netrpeljivosti i mržnje muslimana prema pravoslavnom stanovništvu, posebno prema srpskom. Na takozvanu kartu nesloge, prije svega, igrali su svi protivnici južnih Slovena kad god su namjeravali da se dokopaju prostora na kojemu žive ovi narodi. Oni su potpirivali vjerske i međunacionalne sukobe između nedužnih i nerazumnih ljudi, koristeći najviše islamsku vjeru da bi ih što jače međusobno zavadili. Tako je bilo i u Drugom svjetskom ratu, tamo se najviše ispoljavalo. Na tu kartu igralo je više zaraćenih tabora. Njemci, Italijani, ustaše, komunisti, četnici, istina, ovi posljednji najmanje. Komunisti su navodnom, takozvanom zaštitom muslimana od četnika pokušavali i uspijevali da ih okrenu protiv četnika i nedužnog srpskog naroda. U pravoslavnim selima palili su kuće, ubijali ljude, otimali im hranu i sl. U muslimanskim selima, čiji su stanovnici dorasli za oružje i mahom nosili ustaške uniforme, kraj citata, komunisti su za hranu vojsci muslimanima davali novac. Broz je u naredbi od 5. januara 1942. godine pisanoj o Ivančićima štabu 3. bataljona 1. proletarske brigade kazao: na putu je dobro da se zaustavite u muslimanskim selima gdje je vrlo lako nabaviti hranu koju morate platiti. Bilo je međutim i ovakvih slučajeva. Komunisti, preobučeni u četničke uniforme, bi poslije mirnog prolaska četnika preko muslimanskih teritorija palili njihova sela. To su radili da bi zamutili pojmove u glavama prostog naroda koji odlazi u džamiju i slavi krsnu slavu, nego Luku, nego Nikolu, nego Arhanđela, nego Dimitrija, a nego Petku. Nemamo mnogo podataka o odnosu četnika prema muslimanima u Crnoj Gori i Sandžaku. Prema komunističkoj historiografiji, koja je imala za cilj da okrene sve naopako, četnici su se trudili da o tome ne ostavljaju pisane tragove. Kazivanja
o tome ograničit ćemo na ovo što smo saznali. Poslije sloma Jugoslavije i njenog komadanja, Sandžak je bio izložen dejstvu Šiptara i Ustaša. Muslimani nastanjeni u ovom dijelu Jugoslavije nisu znali na koju stranu da se okrenu. Ni njihovi prvaci koji u bivšoj Jugoslaviji su bili privilegovani, nisu bili jedinstveni. Dio njih se opredijelio za doktora Džafera Kulenovića, nasljednika Mehmeda Spahe. Drugi dio se okrenuo prema Albaniji. Prvi su zagovarali saradnju sa Ustašama i NDH, a drugi su bili za pripajanje Albaniji, čije granice je trebalo da dopru do Bosne. Između tih trupa vladalo je rivalstvo za koju stranu da se opredijele. Jedino što ih je vezivalo bilo je neprijateljstvo prema Srbima. Nikola Bojović, jedan od četničkih komandanata, koji je učestvovao u borbama protiv muslimana, komentarišući razloge četničkog napada na Foču, naveo je da su glavni koljači srpskog naroda na toj teritoriji pored Ustaša bili muslimani. On kaže: "Ja ih dobro poznajem. To je takva mržnja prema svemu što je srpsko da je vama nezamislivo. Oni će se pridružiti crnom đavolu samo ako je protiv Srba." Nadajmo se da je ova procjena kapetana Bojovića prestroga. On je kazuje ovo: "Muslimanima koji nisu odlazili Ustaše i nisu ubijali Srbe nije falila ni jedna dlaka s glave. Četnici se nisu borili protiv muslimana i Hrvata, već protiv Ustaša, komunista i okupatora." Muslimansko stanovništvo, osim rijetkih izuzetaka, nije bilo ni pro-četničko ni pro-komunističko. Ustaše su ipak uspijevali da iz njihovih redova regrutuju miliciju i terorističke grupe za borbu protiv srpskog naroda. Zbog čega? Zbog niskog intelektualnog nivoa i nepovjerenja tih ljudi u Srbe. Dio muslimanskog vođstva od maja 1941. godine do kapitulacije Italije najviše vremena je provodio na putevima do Zagreba i Tirane radi prodaje Sandžaka. Na njegovoj teritoriji muslimanski prvaci preuzeli su svu vlast u opštinama i selima. Srbe su smatrali kao zaklete neprijatelje njihove vjere i isključivali su iz svake uprave, počevši od kmetova u selima. Generalno, italijanski garnizoni su od julskog ustanka 1941. godine na tim prostorima bili jedini zaštitnici Srba od muslimana, Ustaša i Šiptara. Da bi obezglavili, muslimanske Ustaše pobile su najistaknutije srpske predstavnike, a kasnije su pristupili potpunoj likvidaciji Srba. Tako su, na primjer, u Novom Pazaru žrtve hrvatskog cvijeta postali profesor Čumić, major Marković, narodni poslanik Spaso Ničiforović, sa sinovima Ratkovu Vuković, sa rođacima i drugi. Slične pokolje muslimani su izveli na Uskrs 1942. godine u Srezu, Štavičkom, u Tutinu i u drugim mjestima. Tada je ubijen sveštenik Luka Popović iz Suvog Dola sa 36 stanovnika, među kojima je bilo žene i djece. U crkvi je ubijen i još jedan sveštenik. Jednog pazarnog dana pohvatali su u Sjenici 85 viđenih Srba, pobili ih i pobacili u jamu kod sela Trijebina. Među njima je bilo i čestiti domaćin Vaso Terzić iz sela Vapa, otac osmorođice. I prije svega tog dana Vaso je pošao u Varoš da kupi pokrov za njihovu majku, da bi je mogao sahraniti. U kladnici su pobili ugledne ljude, među kojima učitelja Radovana Radića, djelovođu Vukmana Bojovića, Andriju Luborića, hercegovca iz Beograda i drugih. Iz sela Gonje ubili su 60 ljudi zajedno sa članovima porodica. Iskasapili su ih u njihovim domovima, imovinu opljačkali, a kuće zapalili. Poubijali su sve Boškoviće, 18 Ripkovića, Vlada Bubanju sa 10-ak rođaka i druge. Smrt koju je danonoćio, to su sijali muslimanski dželati, progutala je Srbe u opštini Dugo Polje, zajedno sa predsjednikom Simom Tolovićem i drugim. Ista sudbina zadesila je Srbe na Pešterskoj visoravni. Tamo su popaljena sva njihova sela i zaseoci. U Buđevu, selu koje smo pomenuli, ubijeno je 40 žena i djece sa starim Petrom Popadićem na čelu. Na tisuće pešterskih ovaca, govedi i konja prešlo je iz srpskih u muslimanske i šiptarske gorove.
U selu Boljači zaklali su sina Mihajla Kuča, junaka iz oslobodilačkih ratova. Iz sela Korita, Čampara, Asanbegova i drugih, stanovništvo se sklonilo uz bjegove. U opštini Štavaljskoj nalazilo se preko 600 srpskih porodica koje su živjele u svojim domovima. Muslimani su u julu 1941. upali u njihova sela, spalili ih i opljačkali, a stanovništvo pobili i raščerali. Komunisti nisu prikrivali samo svoje zločine prema Srbima. Prikrivali su zločine saradnika antisrpskih nastrojenih osoba. Do sada se malo zna da je u toku Drugog svjetskog rata od islamskih nastrojenih Allahovih zulumčara samo na teritoriji Sandžaka stradalo najmanje 20.000 Srba. Velikom broju muslimanskih zločinaca nije suđeno za zločine nad Srbima, a dio njih je za antisrpski rad nagrađivan prijemom u komunističku takozvanu narodnu vlast i slično. Poslije velikih pogroma, preživjeli Srbi su, da bi zaustavili svakodnevne pohode ubica, počeli formirati svoje čete. Tada je general Milan Nedić uputio majora Janjića u Sandžak da se odredima njegove vojske zaštiti srpski narod od uništenja. Da bi se oslobodio Sandžak od ustaša, Pavle Đurišić je pozvao u pomoć požeški četnički odred pod komandom Vučka Ignjatovića i jedinice kojima je komandovao major Glišić iz Nove Varoši. Oni su sa 2000 njihovih boraca prešli preko Lima i posjeli teren od Mojkovca do Levertare. U tom pravcu djelovao je kapitan Nikola Bojović, koji se, kad je počeo teror muslimana, otuda povukao sa oko 300 ljudi. Tada je oko muslimanskih krvoloka bio stegnuti obruč i Sandžak oslobođenog od ustaša. U Foči se u drugoj polovini 1942. godine nalazio garnizon od 1550 domobrana i 600 ustaša. Varoš je predstavljala raskrsnicu između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Četnicima je bila potrebna radi veze sa Bosnom, jer su imali slobodne teritorije u Kolašinu, Šahovićima, Žabljaku i drugim mjestima. Četnički komandanti, poput Jezdimira Dajgića, zauzeo je Foču u decembru 1941. godine. Pod pritiskom komunista, četnici su se sredinom januara 1942. morali povući iz Foče. Neposredan povod za drugi napad četnika na tu Varoš u avgustu 1942. godine bili su ustaški zločini nad srpskim narodom, čiji se broj povećavao iz dana u dan, a stanje postojalo sve nesnošljivije. Da ih Italijani ne bi spriječili u tome, podmitili su ceo štab njihovog 6. korpusa u Dubrovniku vrijednim naklonima i dostavili mu uverljive dokumente o saradnji komunista i domobrana u toj varoši. Ostalim pokoljima srpskog stanovništva od strane ustaša dostavljali su im izvještaje preko italijanskog oficira za vezu u Kalinovku. To su radili svakodnevno, a na mjesta poubijanih srpskih žena i dece dovodili su italijanske oficire. Četnički komandant Jevđević išao je u Dubrovniku i obavještavao Italijane o stvarnom stanju na terenu. Četnici su hvatali komunističke kurire sa dokumentima o vezama hrvatskih oficira i komunista i predavali ih u ruke italijanskim oficirima, o čemu su posebno obavještavali i Nemce. Italijanskog generala su pridobijali i na drugim metodama, da se pravi nevješt na četničke akcije. Napadom na Foču 19.8.1942. godine rukovodio je major Zarija Ostojić. Pred napad Ostojić je naredio svojim jedinicama: na vama je danas sveta dužnost da priteknete u pomoć Srpskoj Bosni, da je svojom krvlju zaštitite i odbranite, da je definitivno za Srbe sačuvate, da još jedno dokažete da je to srpska baština još od vremena kralja Mihajla pa do danas. Ne možemo dozvoliti da mi ležimo pod oružjem, a da nam balije otimaju Bosnu i uništavaju srpski narod. Njihove snage su bile podijeljene u dvije kolone. Livu su činili četnici iz Bosne, Jahorinski, Zagorski i Justikolinski, Miljevinski i Zakumerski i onda Obaljski bataljon, Gatački odred za 150 ljudi i odred iz Live Rike pod komandom Mašana Adžića koji je brojao 1700 ljudi. Desna kolona napala je Varoš sa desne obale Drine. Činili su je Čelebički bataljon Savoja,
Dakića, dormitorski odred sa više bataljona pod komandom Ivana Ružića i sanđački odred pod komandom poručnika Jovana Jelovca. Komandant kolone je bio kapitan Vojo Nikić. Pripadnici desne kolone i odrade Mašana Adžića bili su iz sastava jugoslovenske vojske u otadžbini. Napad je trajao 2 sata. Ustaše i domobrani su pobjegli ka u Stikolini. Ubijeno je njih oko 450. Među pobijenima bilo je 300 žena i djece. Prema četničkim izvještajima ukupno je stradalo 1000 osoba. U Dražinoj depeši, pisanoj mjesec dana kasnije, pominje se cifra od 2000 žrtava. Kasniji četnički podaci govore od 2 do 3000 mrtvih. U napadu četnika na muslimane u selu Bukovici, Srez Pljevaljski, učestvovali su prva dormitorska brigada pod komandom Nikole Bojovića i Pljevaljska brigada pod komandom Jovana Jelovca. Napad je uslijedio zbog toga što se muslimanske snage pripremale da proćeraju Srbe sa teritorija na desnoj obali Lima i da popale njihove kuće. Podržavali su ih ustaše. Napad je izveden 28. i 29. novembra 1942. godine. Jedan bataljon četnika iz sastava brigade Jovana Jelovca sačekao je tih dana u selima Glisnici i Orlji nekoliko muslimana iz Bukovice i pobio ih. Zapravo to je uradila meljačka četnička četa, zbog čega su Italijani zahtijevali da bude razoružana. Odlukama o borbama protiv ustaša, muslimana i šiptara u Sandžaku donijeta je na Narodnom zboru održanom 13.9.1942. godine kod Đurđevih stupova u Beranama. Četnici su došli do podatka iz kojih se vidjelo da se muslimansko vođstvo u Sjeničkom, Pribojskom i Bjelopoljskom srezu pripremalo da proćera Srbe sa desne obale Lima. Slične namjere ispoljavali su i muslimani sa teritorija Pljevaljskog, Fočanskog i Čajničkog sreza. Oko 3000 muslimana je krajem 1942. godine napalo srpsko selo Buđevo i još nekoliko okolnih sela u Sjeničkom srezu. Ubijali su narod i palili srpske kuće. U ovo vrijeme i muslimani sa teritorija Rožaja i Bihora ispoljili su sličnu agresivnost prema nezaštićenom pravoslavnom stanovništvu. Na konferenciji održanoj početkom januara 1943. godine u Šahovićima razrađen je plan o uništavanju muslimanskih sela na desnoj obali Lima. Četnici su se dogovorili da se najprije obračunaju sa muslimanima u Bjelopoljskom srezu. Njih je sa njihovih teritorija trebalo protjerati u Bilo Polje i tamo je držati pod kontrolom. Povod za napad četnika na muslimane pružali su im oni sami. Njihovi prvaci, Hodža Pačaris, Hasan Zvizdić, Ćazin Sijarić, Husein Rovčanin i naravno Hodža Rastoder i drugi održali su sastanak u selu Godijevu i dogovorili su o napadu na srpska sela u Sjeničkom i ostalim srezovima u Sandžaku. Tako je i bilo. Prenapad na muslimane u Bjelopoljskom srezu. Četnicima je naređeno muslimane koji ne poginu u borbama prećerati preko Lima ka Bijelom Polju i Beranama. Njihova sela na desnoj obali Lima napalo je oko 3000 četnika. Činili su ih jurišni bataljon Miloša Pavićevića, leteći bataljon Ratka Krivokapića, Mojkovački bataljon, Nedokuski bataljon učitelja Cemovića, odred Rada Korde, Đalovićki bataljon Uroša Đalovića i druge jedinice. Bili su podijeljeni u 2 grupe. Livom je komandovao Vojislav Lukačević, a desnom Miraš Savić. Lijeva grupa je napala 5.1., desna 6. i prvi dana borbi, 1943. godine. Odred Rada Korde zapalio je 15 kuća i ubio 10 ljudi. 5 muslimana, ali je Pavle Đurišić uputio telegram diviziji komandantu Venecije u Beranama da njegova vojska ne izlazi na teren jer će biti napadnuto od naroda. Četnici su ubili i ranili 3 pripadnika 2 italijanske čete koje su pokušale da zaštite muslimane. Poslije toga, Italijani su se povukli i više se nisu miješali u odnosima između četnika i muslimana. U ovom napadu četnici su spalili 33 muslimanska sela, ubili 400 naoružanih muslimana i oko 1000 žena i djece. Oni su imali 14 mrtvih i 26 ranjenih. Preživjele muslimane prećerali su na lijevu obalu Rima.
I prije odlaska na Neretvu, četnici su izveli akciju i na ustaško-muslimanske jedinice u Čajničkom srezu. Četničkom komandantu Glumcu data su uputstva o postupku prema muslimanskom stanovništvu. On je bio dužan da ih prenese ostalim četničkim komandantima. Muslimanske vojne jedinice opkoljene su na prostoru između Lima i Drine. Akcijom je po naređenju Draže Mihajlovića rukovodio Pale Đurišić. U naređenju štaba limskih i sandžačkih četničkih odreda od 9.1.1943. godine pred napad na Čajniče rečeno je: sve borce muslimane, ustaše i komuniste ubijati, žene i djecu ne ubijati. U napadu su učestvovala 4 kombinovana četnička odreda. Prvi, od 1600 ljudi pod komandom Vojislava Lukačevića, krenu akciju sa 2 kolone. Prvom je komandovao Vuk Kalajt. Činili su je Višegradska brigada od 200 ljudi i naravno Pribojska od 400 vojnika i tako dalje. Preživjeli muslimani su pobjegli preko Drine i sklonili se po planinama. Poslije napada na muslimane u Čajničkom srezu, Draže naredio limsko-sandžačkim četnicima da krenu prema Kalinovku, Konjicu i Prozoru, odakle je trebalo da nastave put u pravcu Glamoča. Međutim, oni nisu izvršili naređenje, već su se vratili svojim kućama sa plijenom opljačkanim iz muslimanskih sela sa teritorije pomenutih srezova. I naravno, rečeno je, kao što vidite ovdje, da je u tim akcijama ubijeno 200 odraslih muslimana i 8000 žena i djece. Ali mi smo napomenuli da su komunisti falsifikovali četnička dokumenta za potrebe svoje propagande i neke druge trenutne potrebe. To je vjerovatno i slučaj sa dokumentima koji govore o borbama četnika protiv muslimana. I onda, Broz je to namjerno i kad je imao osnove za to, kad nije optuživao četnike za pokolje muslimana u Sandžaku i drugim mjestima po Jugoslaviji. On je zbivanje u tim mjestima označavao riječima srpsko istrebljivanje svoje braće. I u Mostaru je govorio: gledali smo kako Drina nosi leševe muslimanskog življa koje su četnici poklali, ubijali su svakoga ko je bio viši od puške. A vidimo ni da ti komunisti nisu vidjeli ni stotine tisuća pobijenih ljudi u NDH, masom srpskih žrtava u Sandžaku, Kosovu i Metohiji, Kočevju i na desetine ostale ratišta na poplanicama i uvalama slovenačkih planina i dolinama njihovih rijeka, u jamama, bezdanicima i drugih, i napunjeni pobijenim ljudima i tako dalje i to. I naravno, evo da rečemo još nešto. Sa muslimanskim ustaškim grupama po Sandžaku, istočnoj Bosni, Drina je i dalje nosila mrtve Srbe i da bi ih u Savi sastavila sa onim upakovanim na ukrašenim splavovima koji su braći Srbima slala u Beograd njihova nebraća iz NDH kao poklon. Četnici su u vremenu od 5. do 7.2.1943. godine izveli masakar nad muslimanima i na zapadu od Pljevalja između Bukovice, Boljanića i Vojnika. Ali to nije bilo sve. Masakri nad muslimanskim nedužnim stanovništvom izvođeni su i na ostalim teritorijama tog sreza. I kao što možemo vidjeti, taj masakar koji se desio u tim srezovima, mi vidimo da nije to bilo od nikud ili da nisu to uradili iz ovako namjere da bez mira onako pobiju, već su to uradili prije svega zato što su isti ti muslimani poubijali onoliko Srba, te ukupno 20.000 Srba iz Sandžaka poginulo. I to nam potvrđuje Petar Baćović, gdje on rekao da za 2 časa napada 1700 četnika na Foču ustaško-muslimanske pokolje na Srbima platilo je svojom glavom oko 300 žena i djece, što će reći da je platio nedužni i nezaštićeni muslimanski narod. Zabilježeno je da su četnici u tim akcijama upotrijebili Đurišićevo teško naoružanje, kame koje su izvršile presudnu ulogu. Prema pisanju PK Dapčevića, komunisti su 1.3.1942. godine formirali drugu proletarsku brigadu u Čajničiju da bi za njom razbili četničke snage koje su uništavale muslimansko stanovništvo. Istina je da su komunisti radili na pridobijanju muslimana na njihovu stranu i da su za sve njihove zadaće
okrivljavali četnike i zavađali ih sa njima, sve u službi borbe za vlast, ali teško će dokazati da su drugu brigadu formirali radi zaštite muslimana od četnika. Bez obzira na sve izazove i nasilja na srpskim narodom, koja su dolazila od strane muslimana, zatim na zavađanje njih i četnika, bila su dolazila sa raznih strana, odnosno četnika prema muslimanima bio je nepravedan. Ubijali su nedužan narod, od čega nisu bile pošteđene ni žene ni djeca. Takvo njihovo ponašanje nije bilo drugo, već zločin najgore vrste. PK je četničku upravu označio krvavom, a njihovu vladavinu strahovladom. Zapravo, on je na četničku vladavinu prenio obilježja komunističke vladavine, što je bio karakteristično za njihovu propagandu. Prema procjeni komunističkog operativnog štaba za Crnu Goru Boku, četnici su u vrijeme vladavine Crnom Gorom izvršili navodne masovne pokolje i tako dalje i to. I naravno, kao što vidimo, prije svega, vidimo da taj izvještaj nije tačan. Jer, opet vam kažem, četnici su od juna 1942. do aprila 1943. pobili dio komunista i njihovih rukovodilaca. Međutim, u narodu se bez obzira na sve napore četnika i dalje osjeća uticaj komunističke partije. Komunistička ocjena jednogodišnje četničke uprave u Crnoj Gori nije tačna. Ne postoje izvori koji bi je mogli potvrditi kao istinitu. Naveli smo da bi pokazali dubinu komunističkog neprezanja ni od čega, kad je bila u pitanju borba za vlast. Radi upoređenja sa komunističkim žrtvama, navešćemo i broj žrtava četničkog terora u vrijeme njihove vladavine, dilom crnogorskih teritorija. Evo bilansa tih takozvanih četničkih zločina od 23.2.42. do 14.5.1943. godine u sjevernoj Crnoj Gori. 119 striljanih, obješenih, umrlih i otrovanih osoba, među kojima i 5 žena. Podatak o dvojici navodno otrovanih komunističkih boraca, od kojih je jedan ležao ranjen u Kolašinskoj bolnici, a drugi u zatvoru, nije moguće dokazati. I kao što smo vidjeli u mnogim literaturama koje su zašle i onda u mom videu vidimo da je komunistički obim zločina mnogo veliki. U samoj godini 1941. pobili su preko 800 ljudi u pasjim grobljima i vidimo da su ih pobili i još više, kao što vidimo u mnogim dokumentima koji ima tu zbornik dokumenta, naravno da strijeljaju petokolonaše i što su napadali sveštenike, te taj obim za jednu godinu je prevaziša preko 1000 i više, i da ima još jama gdje su strijeljani još mrtvi, gdje leže dan danas. Bilans zločina okupatora u vremenu u kojem je bio riječ bio je 67 ubijenih ili strijeljanih zatvorenika, osim pomenutih strijeljanih talaca iz logora u Baru. Od navedenog broja četničkih žrtava, 70 njih je strijeljano po presudama četničkog suda, u čije su krivice bile dokazane na sudu, i to u Kolašinu. Na drugim mjestima strijeljali su 42 osobe i objesili 2 žene. U zatvoru je umrlo 5 ljudi, od kojih je navodno jedan otrovan. I kada zaključimo, mi vidimo da bukvalno ovaj masakar nije bio izazvan ničim, no je izazvan sistematskim istrebljenjem Srba od muslimana i ustaša, jer se muslimani najviše opredijelili ili za šiptare ili za njih, dok je manjina samo bila u redovima četničkih odreda, što detaljno razotkriva tezu da su oni bili muslimani u toku rata nevini i tako dalje, te je došlo do ovolike odmazde, u čemu ja naravno podržavam, jer ja isto da mi tako napadnu narod, ja bi volio isto da iskorinim sav kukolj, samo što bi ja poštedio djecu i to, i tako dalje, i da ih preobratim naravno u hrišćanstvo. I prije svega, to je to što se tiče od tog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako hoćete još ovakvih videa, preplatite se na kanal i sve. I molim vas da proširite, jer u ovom današnjem vremenu okomili su se na nas Srbe iz Crne Gore, pa da uzvratimo udarac makar nasilno u odbrani. Toliko o tome, oprostite što sam bio neaktivan i prijatno.